But mama told me stay strong. Everything is gonna be alright when we get the money. Look what I Hi girl, kunini ngikufuna? Ngize ngazama ukukufonela. Ufuna mi flight mode andingikhathele, alright but Right, chum. Awungitshela about this fancy car that dropped you off this morning. bekubalume hawusamazi. Malume, no ways. Bazi bonke abomalume bakhe kodwa leya ayichanje. Ufuna ungitshela ukuthi bonke abantu ekhaya bayareporta kuwe mabethenga imoto awukahle. We've been friends for 10 years manje. 10 years. Ngiyabazi nje abomalume bakho kanye neimoto zabo. Loyana nje ayingiyala ngisho. Alright ke chomi ke you've got me. So bekuyile gaya ngangixoxela ngaye. Imake chum. Lowa ku Instagram. Yep. Wait, we've spoken about this. Makake chomi awungitshela ubukeka mdala lo muntu lo usengaba nje ngangobabakho. Could be a friend uleke ukungijaja. I mean una yonke into engiyidingayo. Nemali. Yini enye? Hayi ke chomi. Yo uyangimakaza nje. Ungithembisile ukuthi uzongithengela iPhone 15. Uzongithengela nomuzi. So yini enye ebalekile ngathi ngiyayifuna. But still awukwazi ucabanga mhlawumbe ukuthi angaba yikidnap. Not all dogs bite. Colleague, I've got this. I'm Lisa, remember? Hayi awungitshela ke so what about uNdumiso? Uzwenza njani ngaye uzomthela? Ngiyadlala uNdumiso ngizomala obvious ngimthandi akanayo imali. Hayi chomi you being so weird manje. Like akusiyona lo Lisa lo engakhula naye. Yabona if ukuthi wena ufila pity for uNdumiso yini ungahambi uye kuye kongcono kube wena ojola naye. Hell no. Angeke nje ngifila ngathi usuyangidisrespect ke manje. Okay, ngiyaxolisa bengaqondile udisrespect but angisamthandi Ndumiso. Hayi ke so awungitshela ke more about lo guy we morning drop off. Banana ngixoxele imali zaka start